Swastiastu, semeton FB sareng sami. Swastiastu niki durung wentasane nyaregin, mina bala jebos puniki wentasane nyaregin titiang. Siaran langsung malih. Gumanti jagi mabuduh-buduhan kenten ge jagi ngiramine kemanten. Rahaja sore dewa gedear nama. Suksebut sampun nyaregin titiang, dumugi kena rahayu. Ring puri tarar diki suksema cire kadene ben besik semeton sami niki titiang kari ring genah KKN ring desa adat Cidayu Tojan. Niki sana mangke titiang kesarengin alet-alet driki akeh puniki bibit-bibit unggul driki puniki mawinan mangke titiang jagi ngajak alet-alet driki memaca puisi gitu. Ampura puniki titiang enten ngangge masker dening yen tiang ngangge masker yanan suara tiang enten tersampaikan dengan baik dadosna tiang buka demen. Ring galasane mangkin puniki titiang ngarengin acara utawi program sani kemargian oleh Suara Saking Bali puniki malih ngenenin indek maca puisi Bali selami masa PPKM. Sapunapi kabar semeton sareng sami ring situasi PPKM puniki dumugi je nenten terlalu berlarut-larut kenten dalam kesedihan, dalam keterpurukan, dalam kecemasan, dalam keinguhan. Mari kita bergila-gila bersama. Ringgala sane mangkin puniki titiang jai wacan petang puisi. Nah, puniki sami reriptan titiangi kalih puniki ripta tiang utawi tulis tiang ring raine ada nang itlun kenten Sabtia tanggal kuda punika jagi kebaktayang oleh alit-alit driki wenten sani mepesengan mega wenten sani mepesengan indah. Nah niki jagi wacan puisi titiangi salah titiang jagi wacan haler kalih puisi sani ripta tiang 2020 dumugi je semeton sareng sami puniki kadang ngaksamayang sapunapi ja sani bagtah titiang malih jebos sidik kekirangan nyanyi. Ya mana nantan suwe puniki titiang nguyut kenten ge. Diki ke pertama jagi wenten anak alit saking desa Cidayu sani mepesengan indah. Bahasa kemanten indah. Nah Diki sampel rasa indah, Diki bibit unggul saking Cidayu Tojan pada jebos tiang jadi mempersembahkan satu bibit unggul lagi. Kuncinya PPKM pada kewah meken oleh Niwayan Antari yang pinah-pinah pat saja rasa kenah kamu mai kewah tusing kawan bener yang deweke ngkeben bumi sinah pauni lakar jerat-jerit yen tuseng sudino tekan sang pematut sinah lakar bon yen rasa yang tonguda bumine buen carjani subeman mekenyir kedeke buen tekepin ambu serem selem rem menyapu den kena menangkap ben rasa mengical
sarang-sarang mapinah, diapen kewah, sampunang ngubuh bengkong, kaliwat kekeh. Tepuk tangan. Nah, Nike puisi pertama sani kebantayang oleh Indah. Sani mangkin titiang medue mana sih bibit unggul puniki. Coba ke sini Mega sini. Mega juga sini. Titiang medue Mega, niki sarang Megi. Niki anak kembar yang sangat identik. Saking maon sani jagi ngwacan puisi rainane mangkin puniki wanta Mega. Nggih, dulu Mega. Ayo Mega. Paling uyak pewates oleh riwayat antar. Gumi gerit kewah ngejengit. Ulian kejang gerit, uyak sakit. Mimbuh satwane sadah angin ngemasin pengit. Manusane geling. Apa jadi gaenin? Kijel aku bertindakan paling mekejang sumber bodoh, mekejang sumber inguh, mekejang laut ngarantuh. Duh sang yang widi, sampun piniki, buin pidan lakar matilan, buin pidan lakar icat, buin pidan lakar mewali kadi jatimu. Sami sampun inguh uyak sakit, mimbuh uyak mewates, wates gegaen, wates patindak, wates patemu, wates nyisinin kantong. Kanti basangnya mekente uyak pewates. Yeay. Nah, niki sejatine Riki akeh titiang medue penonton, penonton sekaligus supporter. Dianan ring penonton ring maya pada puniki ring media sosial. Nah, Dika sampun kali puisi sani sampun dibantayang oleh Indah Miwah Mega. Niki titiang sejatine merasa ciut ring mental ya terus doning Diki alit-alit Diki sangat semangat dan sangat hebat. Dan dia mungkin tidak bisa seperti itu. Dadas nih, ada je bos. Kangwang, kengken je penaden nih, kita kangwang. Enak puisi, dulu. Jantos demen sebentar, jantos demen. Nggih. Sani mangken titiang jagi ngwacan puisi. Puniki puisi sani nalenin upload ya utawi unggah titiang ring bahasa Bali Wiki. Sani kebetulan dawa punika oleh Jayanti Kale. Puniki jagi coba wacan titiang mari duaning saking 2020 kantos mangkin ge ona puniki nenten metilan. Ge ona. Ge kelintang seneng ge ngungsi jagat. Aloh
pegat-pegat. Ge dong tegarang oraham. Dados ge rire buka kitu. Dados ge memati tanpa nyekuk. Natuin tanpa nusuk. Ngicalang tanpa ngejuk. Ge sukat ge ada dini. Suung sepi rasan gumini. Mekejang mengkap nyilibang raga. Muane mekaput. Kenyam ni mesaput. Jejah. Nyah. Nyah yang ketiga nimanin. Nimanin. Nusupin tur nyakitin. Ge. Sire ke ge sujatene. Lea boye. Sapu napi rupane ge. Tan uning. Tan merupa. Dije ke umah ge ngiteren jagat. Ngelintangin segara pintu. Buin pidan gak lakar metilar. Ien gak metilar. Sampunang metulak wali. Sampunang malih menyakitin hati. Puputan gak. Puputan sampun gak ngawe sungsut. Nika gak onah. Makin wenten balik siki, dua hari makin kali sasih karo. Udikit titia madue puisi sane baburde petingat karo. Karoni nyapatin. Kala dingine menyusup. Ngejar motor jadi kiten kererenang. Mangrera angeti angilan. Joh engkebang damo-damo sayong. Sayongnya nyingetin. Kalau rasanya mau temu. Liang bahagia kerasanya. Kadi rasa mengerera sebet usaha. Pal-palka ngansan kerasa anget. Jani angeti subuh kepegati. Kalau rasanya subetan kerungu. Pegata ang sapa. Mengerera genah animalah. Joh ada kanti karoni kuing ngingetin. Ini punika puisi sane keping untat. Sane memborde petingat karo. Nah puniki kebetulan tiang keinget situasi karo di Kintamani yang sebeton tahu bagaimana dinginnya, sedangkan tiang makin karing ngungsi jaga tering dukung. Tidak titipkan rindu tiang pada kampung halaman, pada dinginnya sayang Kintamani lewat puisi puniki. Ini matur susema semeton puniki sadi sampun nyarengin ledangan untuk sekancan kekirangan nyanyi. Puniki sampun akeh sampun nyarengin matur susema sareng sami. Dewa Gede Atama semangat mau gaskan. Oke, gaskan Dewa sarengin. Putri Adelia, ayo gila bersama. Ayo gila-gila Beb. Terus Diki sampun akeh nyarengin. Matur susema sareng sami. Watas kadia sampun ikat di tiang presiden ngaturang kebuduhan rai dari mangkin. Bukan titian antuk ngaturang Pram Santi. Om Santi Om. Matur suksema.